Okay guys, so welcome to my YouTube channel, genuvlogs. Lapen pini vlogs bang la pohelo, and I'm going to share location on apaklang pani pula so location ke Volongkom jinat la si kado ka we chini pon pon pini ko na sikida mima lapen thumbnail lang penal dam chini po lapen nale jom ne channel on ki milang follow te subscribe ignon lapen notification bell icon bear ignore lapen ke non upor bang ke 10-14 am lo la si kado ka we aphan system vlogs ke cheng ben ki jodan pa jodun thoi nai la si dante up vlogs song pang cheng Okay, Donmarli tum apkado ka weta niliphan comment section nang pi ekto mane request bang do pe mane nang likoso drone si use malapen ador ke kolo bang lo la si kado ko we fans tame all subscriber tum chini pola pe new subscriber tum chini rang bote pini nang thanik po nili drone ki use bang ke DJI Mavic 2 Pro la si drone bang ke la hen lo so la hen lo drone bang ke DJI Mavic 2 Pro jo dak tok ang lo lage Mavic 2 stamela pro bang lokian ke la pen ke section lang pi bang doping mane camera bang kalau bang sik use ma po hedi aprang nili ke cheng sik use bang ke hola Nikon D56 bang bang ke non bang ke nili chelar alo la pen ke non aki mi bang ke la bang ho Sony Alpha A7 III lain lo nili main primary camera lo la si pini bangke lapen ni vlog semar me pen lang la si pini bangke lapen si vlog semar pon pen GoPro bangke nili moto vlogging pan lo hello Rohit ya bang lo dai ke bang lo ma okay bang neta vlog semar bom lo li da ko jona pin ko kalang ma ta chok neta la monai bom lo neta okay ta bang so lain lo nili primary camera ke Sony A7 III and drone man ke lahan lo DJI Mavic 2 Pro lapen Donmarli to nali to purchase ji bolote link description long matse pilab lo lapen hodak details ta neli pilab lo PPC neli YouTube setup PPC use ma hol daksi neli description long pilab cardam lo my testing 1 2 3 1 2 3 okay welcome to my YouTube channel genuvlogs lapen ke arsi judging pic lo photo vlogging have been and sorry guys for this and non man ke mane vlogs lam chethan chingki ke angko la jang thu bang thai dam tat lang ale chingki thu bang mekanang Donmarli tum de ho okay all right non dak pa petrol pom long lang le yo and munita do pen petrol pom long hedi la silo la petrol thai lo plote chingki je than pon pa mekanang de Donmarli tum okay Donmarli tum direct penele bokolia le vlogs bang pangcheng tu fit po alamang breakfast tu chepin la si non la da Volongkom aji hotel long si da hola KARBI bazar main hai okay dak se portha choponi pulang la okay Donmarli dam ja gorom portha dak Volongkom aji pen alam puni bong rohit pen la ton de ha okay Donmarli tum non bang ke lapu KARBI bazar pen tho KARBI bazar pulote lapu bokolia lapu side lo dam nang po la si vlogs bang pulote lang dun bomoi di Donmarli tu so nili pini puna si first time lo ke bang lan chini o same hala non nili tum ke dami adim sita me nili lan chini o lalo oi ga jurpo Dukengpi picnic spot kot phale सीधा ma ha KARBI ma kopuan thalang kopuan nadam nahi ge la सीधा la ali suding lo madam na inglong an madam nahi inglong an ma pokali dun re nang po la inglong an che phumala la soli ge pokali down nama pokali jula dawo kalang ma to kalang ma okay nang men asan lo mirjeng mo okay de choro lo mirjeng ta de okay jo lason se kar ju pon bom de ha oi ka
ना लो दुंकेंगपी पिकनिक स्पॉट का दुंकेंगपी पिकनिक स्पॉट है hello lang manang chini ma dim ente nange lapul mang tada miga kalang ma nitum video mo nai dami budika lasi mane nang japon thade unjibu kalang ma lasi thadam thornam po mande poka di suding nang padi nang mene son loko thong teron to de ni tum dam bombo de nelo off roading okay dam pami kaning ho okay inglong nang popon po lalo nasi nangli dap popon pu lo ho and bong rohit pen san tu nenge non lom ke rohit pen lok blog se mari ke ate rohit anonda channel chukhle lo I'm basse sanse pu and da link description long check da mo ne bong hona support ingnon la pen ke view bang pulote jathan man yo inglong ari lo payar na so Donmarli tum nili tum confused de ya dak thing pia ka the do yo lang tha thing pia ka the do la puta li lo sa long pen jo la puna lo dam nang po de Donmarli tum hini rasta doi la thing pia ka the do te la pu right side lo ke di da la sitha dam thor nang po bo mo ho dan cha tong nang de okay jo hini rasta doli la ko la lo de Donmarli tum la so bang ho oh dam pa me ka nei ayya kote Dukengpi ke ko punal Dukengpi hai la सीधा लो मा हेलो बो ते बखेलो मा तो दे चोरो लो आता पुतो शॉर्टकट मला ना को पुला कोटे ओए का ओ को पुला Dukengpi के लापुया ओके तो अरे तुम को पुना सिवांग जुला लापुदा ali do bo ओके Donmarli तो so Dukengpi ke lapuna lo mala ha le tom pheng nu arong yo oh spek packer iya and hola ka roi lo ke di ho hola la roi lo lang roi thek bon lo Donmarli tum I think itum le dapo bon la si Donmarli tum kado ka be chong hong prong no ke le lo nang japon bo dan nang dun renti no Donmarli tum and wo ko location lang map ko dakayo and Dukengpi ko puna ne hello le bo ta so that arat mana arjula la pen ke non la pulo dam nang po and pura road ta mesen yo bolang re ri si bang pulo boy dong ga so Donmarli te mai thing tum le dapo bon so kata ko GENU family ning che parong sina bye bye oh so my turning chaparong ya so Donmarli tum damom na and so my turning chaparong sekali oh so kalang dakpen ali bang kaya da po dam tunang po ko pula Dukengpi ke lahan lo ma kali bang we pinlang polam lo la silo aki milang mala kakuli aki milang ade dang malo ma so Donmarli tu finally allocation mang nang le lo la si vlogs bang pode lang pon bom ade Donmarli tu okay so ladak kulat dui mo la nang le tu wang stame la so kulat long penesan nampon today to den puna pale lang okay finally adim bang nang le lo and te bok het yo sitame dampot lo ba da thang ne rum basum na so lahan lo tang hoya ojo
thôi lo ê đang chơi đám đơn linh bộ oh Wang pion na de okay dam pion nang po Donmarli tum fereyong wala hen lo Donmarli tum Dukengpi picnic spot so non has akimi ka khuri lang Donmarli tum la si location mang lang mi yo Donmarli tum nile tum da Dukengpi a picnic spot nong lang le lo and lo Donmarli tum lang iktha yo and la si direct a drone shot pen le lang phet nang de Donmarli tum la lo kado ka westa me GENU family la se kang hong lo ge di jo lang iktha location bang ya dak lang mes sanan lo se akimi lang thon non het se ka khuli lang tang ho la lo silang pon bom and chini pon bom de ho Donmarli tum la hen lo Dukengpi picnic spot a ticket bang ke and Donmarli tum jo lang roi dung dolong do lang iktha lang roi ri di Donmarli tum so nangli tum ta nangji iktha and adim am ga Volongkom ji nar lo la si penang an details an ar ju pa meka si nangli tum ha description lang pila po details ai engke address ai ta nang pitula po and jo lang iktha jo lang me pegan and lang roi ri yo Donmarli tum and la buta inglong ri an jo lang me thu sen na and la pu ne bong rohit lo ne bong rohit pen lo ke bang la lo ta nang tum ta kijui lo bo ta pila ki mung ni pujan ma mung bom lo ko pula la ke ha ki mung yo long la ya korte to nang jui ke di tapi nang tung ke itu mah ada so korte tum dai ok mung bom lo to de enjoy tha so Donmarli tum jo like tha adhe place bang suge and lasi Donmarli tum nili kado ka be phanse ining arong ping la the dak la so adim no mane best place lo dakhai di and Donmarli tum kangni thai da do de ha jo resort attack lo dak ta mesen adim hedi so Donmarli tum nani non nangju ikha kado ka be phanse tame so description long dak pila po detail address ko nama adim hedi so pila po lalo to onde drone shot lang pene Okay, Donmarli tum
drone shot entangan lo lapen kado ko tame like share subscribe ba keting ni no lapen la puyo korte tumta enjoy lo bokolia ben no ok chumung men bodi den de dokha to lapen de foto ma to chok thang se so Donmarli tum mobile ladak do prong lo tame nili bang chichini ne lo tame ladak do na ge GENU family side lo da ya GENU family subscriber side lo to den de GENU family to de ha bye tong ke GENU family cha tong lo hining ching sampe lo so thank you subscriber la son le kai ke same cha tong lo polote chingki na kai ke ta de kalima kala to Donmarli tum ako elong di mako dam nang la la pu pai ako non ekta pamo dak Wang erlo la ben drone shot eno non bang ke nang tum han ke apo mane mesen adim ako na paklang bono plan lo la penang le nda wang inkta me Dukengpi la pen bu Volongkom aji narlo lalo jo dolong da do yo Donmarli tum ekdom jo dolong da do lang royari jo lain tha location bang bole je than masinang ne lo Donmarli tum lalo la si vlogs bang ke lang pon bo moi de harlong jo Donmarli tum jo lain tha location bang bote pura perfect lo dak bangke and so nang lem da wang iktha me nangji iktha me jo ka ne kilang me yo like tha lalo e me thang KARBI long hawar ka ne kilang me alok mane beautiful scenery hai dok pe Donmarli la si ka do ko la punang support pon mo ni li anso se la pu explore pon bom po la pen la pulo Donmarli tum like share subscribe bang teknik no di Donmarli tum lalo la singlang don bom mo jo like tha yo les bang polo te do la pu ta like tha okay Donmarli tum kado ko be fans tame ning klong pen choro pe kan lo athe 30k subscriber ta jo nangli tum kaching hon pen support pen like lo lasi kado ko be fans tame 50k subscriber ta le dapo lasi kado ko be GENU family do an sitame new subscriber lapen all subscriber tum an sitame my GENU family share iktha lapen ke kaching hon pen nangli tum comment section lam pik tha mane next video ka copy si selam naing ma mate kosom any content nangli tum comment section idea nang pidun tha lalo Donmarli do and kado ko be my GENU family phaning kaklong pen thank you so much lasala support pon bomo Donmarli do asi anso se support seroi nang lalo and non nili tum ke do ke dak Volongkom aji Dukengpi picnic spot long non he syaki milang lasi nili na pacha thang phansi kewang iglo lasi kado ko be nangli tumle nang support ignon share ignon pache an pache thang na KARBI lo de kalima kala lasi kado ko be phans tame na tuning rilo share ignon lalo lasi Instagram na follow le yang pare follow ignon genuvlogs sumat lo lalo jo lain tha yo kane kilang me jo la ben kiju ya thai da do Donmarli tum lasi ola daklom kangni thai da do la pen ke lang royari si delong ta do kane do piglo Donmarli tum jo like la pen le bong rohita na chapa dugdun piglo la pen ne bong a channel la description long masi dolo I'm basis hansep lalo lasi ne bong han stame supporting non lasi non da vlogging episode sorry vlogging 1 2 3 la pen non 4 po lalo lasi ne bong fan ta un an la po support pon bomo lalo lasi description long si dolo I'm basis hansep la ta vlogging or lifestyle vlogging la pen adventure vlogs do lablo lasi mo next vlog long stame nangli tum ne bong rohit pen si nanglang pon long po lalo lasi nanglang don bomo la pen chini pon bombo di kalima kalang Donmarli eto record la okay Donmarli tum non bang ke yo ne bong rohit pen and non bang la so a camera bang ke Sony Alpha A73 jo kosan la footage bang ke lang misen ma lang lo dak ma la pen pamon nal ta panang khan dik lo primary camera ke Sony Alpha A73 pu jo lang lo footage bang kosan la bong la dak bang pen location ke full aku fresh main de fresh pic de adim ta la si drone shots ta main nal panang paklang pon lo lalo so kosan la footage ke okay to never give up GENU family pula anda jujila anta vlogs bang de guys non ibong tame vlogging po chengbom lo lasi ni bong phanda vlogging claim experience ar julang lasi so bong rohit dak GENU family don thani kha mane na vlogging ke claim kanta video lo ini upload tang YouTube lo ne claim tange upload tange tinta lo hai lasi la tinta ben mane ke cheng cc hut vlogging claim hut mane koson lo mane na experience na se than tha Lalu kibonai bang ke joy ke isteme kining dia ki sohe bang mane difficult jadi kicing lang mati lalu ke
kayak mana aprang pisining je po lah mana mak set sedir tika sikit tingdan kok dok tikot pen kayak ngai lo lalo lasi vlogging pupu hormu idea sab samale joy ke kali Donmarli tom lasi nili tom fan sistame mane KARBI anglong youtuber don on fan sistame support noi lalo lasi unan oi kimi tom chingthor don podi kali makala ta lasi lo Donmarli tom lalo ni bong tame no se getching silang lasi support don bom itha lalo lapen madu youtubers sum fan sistame support don ignon lalo lasi main ke la kathera khormu henlo ili tum la jungjung non la kema tha dami bote kathera khormu henlo non son ili vlogging claim noi ajar no na hok le dam no stame la kathera man se tum na hok ta le dun thek theda detilo la si elong dim si mane chington ko getilo la si la so kathera pa we dedi phan eme thang si chpang tang nang po la lo chpang tang te polote ajara kam stame chunchelo la lo la si Donmarli to unan la son le মানে আজার কাম ক্লেমস তামে থেরাক নাংনে ফেরে নাংনে একদম মানে খোলা দো নয় একদম নরমালি পেন দাম হয় লালো Donmarli তুম লাসি কাদো কাবে চে সাপোর্ট সেরয় না লালো তো Donmarli তুম লাহেন লো Dukengpi পিকনিক স্পট এন্ড লাদাক পেন কে লাদাক হেন লো Dukengpi দাক আ মেম্বার লো লা পেন কে কাকে হাই না নাংলি ফানার জুই মানে লাসো Dukengpi কে মানে আলোকেশন কে কুনালো মানে আ জায়গা কুনালো আ রং কুনালো লা দাক কাদো কাবে রাত তুমান থানিক থা lake longpak do punat longpak do la punat aku rong mi pudo yi aku kan aku dak do rong hanse rong oh ladak mien bang ke kopi lo ladak labang Dukengpi pulo di bang men Dukengpi aprang men dak Dukengpi pulo di la Donmarli tum nangju iktha di kalima kala dak tum lang mi pe gan Donmarli tum jo lang iktha la pen kado ka ve fan sistame nangju iktha di kalima kala la sipini vlogs bang ke lanwe lo la sin next ani le chatong thuna tone KARBI anglong and never give up my GENU family lapen adim bang ke ekdom clean pigan ekdom cleanness place lo lapen jo Donmarli tum dustbin da do yo jo choro nangi ladak committee tum han stame and ladak bang stame pate atede da fancy tuning rilo kado ka ve fan stame la se dustbin le use today Donmarli tum jo kane adim ke lang me lang roi jeng lapen lapu inglong ari ri yo Donmarli tum lalo lapen e bong ruhe lapu photo and bom lo lalo Donmarli tum la se lang bom tha oh Donmarli tum deh dam thula yo vlogs mane pa jut elo tame la pa ko thong phan ta chetong la pa mo nali tum vlog song thek mon long bo je ni tum bang pom bang ho la phan sik ar jula to na la nang hem ga aberan la kalang ma ente la so rong men ke kupilo hanserong pode o hanserong adung sila Dukengpi dolo ke di oh to choro lo de ne mo chetong thunang de ako bang thui de acha